अभी हम लोग भौतिक जगत में ध्यान देने को सर्वश्रेष्ठ मान के चलते हैं। जब हम शरीर के साथ व्यवहार करते हैं तो वहाँ ध्यान की आवश्यकता, ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो दो अलग अलग विषय हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जोर देता है कि ध्यान दो, ध्यान से करो, ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। जितना ज्यादा हम जिस वस्तु पे ध्यान देते हैं वह वस्तु अपना अस्तित्व उतना ज्यादा ही अपने आपके सामने प्रकट करती है। जब भी हम लोग ध्यान करने का सोचते हैं तो दो चीजें ध्यान है कि ध्यान किया जाए कि ध्यान दिया जाए। तो पर किसी वस्तु पर ध्यान किया जाए अथवा उस पर ध्यान दिया जाए। ध्यान करना और ध्यान देना दो अलग अलग वस्तु हैं। When we think of doing dhyan or doing meditation, we think in terms of two things. First is whether we need to carry out the task or carry out the action of doing dhyan, or if we have to focus on one thing and that is called dhyan, or say do we have to carry out the task of meditating or do we have to meditate upon something. Když přemýšlíme o dhyan meditaci, tak přemýšlíme o tom, jak máme meditovat, nebo o způsobu meditace. Vlastně přemýšlíme ve dvou úrovních. अभी हम लोग भौतिक जगत में ध्यान देने को सर्वश्रेष्ठ मान के चलते हैं। जब हम शरीर के साथ व्यवहार करते हैं शरीर के द्वारा तो वहाँ ध्यान की आवश्यकता, ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। In the physical realm, we give more importance to meditate upon certain things. Ve fyzickém světě přikládáme větší příležitost meditování na něco, nebo o něčem. In terms of our own bodies, ale pokud se díváme na to pohledem našich těl, it is necessary for us to meditate upon ourselves. Je nezbytné, abychom meditovali sami za sebe, sami. तो दो अलग अलग विषय हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। So these are two different things and both are equally important. Obě věci jsou stejně důležité. समाज हमें ध्यान देने को जोर देता है कि ध्यान दो, ध्यान से करो, ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा हम जिस वस्तु पे ध्यान देते हैं वह वस्तु अपना अस्तित्व उतना ज़्यादा ही अपने आपके सामने प्रकट करती है। Focus on everything. It pushes us towards meditating or rather focusing or concentrating on every aspect of life. A společnost nás tlačí, abychom přemýšleli v meditaci nad každým aspektem života, nebo aby se týkala ta meditace každého aspektu života. What's wonderful is that whatever we meditate upon in nature, that specific object begins to completely unravel itself or unravel itself before us so that we can see it completely. Ať už meditujeme o čemkoliv, ať už je předmět meditace jakýkoliv, tak příroda má tu vlastnost, že při té meditaci ho před námi obnaží, že ho vidíme celý. और जब हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाते हैं तो गुरुओं का ऐसा मानना होता है कि वो ध्यान करें, हम ध्यान करें। When we move towards the spiritual realm, Když se přesuneme do spirituální oblasti, then spiritual guides or gurus, spirituální průvodci nebo guruové, they prefer that we carry out meditation and not meditate upon something. tak ty vlastně upřednostňují to, abychom prováděli meditaci jako takovou, nikoli abychom meditovali o něčem. दरबार के अनुसार दोनों ही जगह पर असंतुलन दिखाई देता है। According to the darbar, it is seen that in both places there is imbalance.
A Darbar to vidí tak, že oba dva ty způsoby jsou nevyvážené. अगर इस भौतिक जगत में अपने घर में ध्यान देने के साथ साथ ध्यान करना और जो अभौतिक जगत को समझने की चाह में हम गुरुओं के पास जाते हैं वहाँ पर ध्यान करने के साथ साथ ध्यान देना ऐसा कर पाए तो ये एक संतुलन जैसा होगा और घर में ही आश्रम और आश्रम सारे घर जैसे होंगे तो किसी को भागने की घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. Guruji says that if in the physical world, in our own homes, if rather than only meditating upon something, we focus equally upon meditation or carrying out the task of meditation, and in the spirit focus is laid upon meditating upon things, then there can be seen a balance. Když to Gurudev říká, že ve fyzickém světě bychom měli brát v potaz i samotné meditování jako takové a v tom spirituálním smyslu, krom toho, že se soustředíme na meditování jako takové, tak meditujeme také na něco, tak v tom je právě ta rovnováha, že obě dvě věci přivedeme dohromady. Then nobody will have to run away from home to meditate. Potom nikdo nemusí utíkat z domu meditovat někam jinam. Then homes will become ashrams and ashrams will become homes. A z domu se stávají ašramy a z ašramů domovy.